Go simolodisa lenaneo le le itebagantseng le go batisisa go ruta le go tsebisa setšhaba ka ditshwanelo tsa batho go bolelwa go le botlhokwa. Balemi ba rotloediwa go inaakanya le tiriso ya maranyane go tlhabolola temo ya bone. Ha tsela ya jwaneng ya go ipona ba le ko makgaolakganyeng a Orange FA Cup e tla laolwa ke tshameko ya matebele ya dithulana kwa seka makgaolakganyeng. Motho dumela re gasa ka thamela le go tsa toropokgolo ga borone ke kgomotsego o tukile mme o ranolang ka puo ya diata ke le bonye ba bitseng o ka thusa. Ke bidiwa Reginald Richardson a re tsene mo go tsone. Go bolela fa go tshwanetse ga simolodisa lenaneo le le itebagantseng le go batlisisa go ruta le go tsibosa setšhaba ka ditshwanelo tsa batho. Seo se builwe ke mosireletsi wa lefatshe la Botswana Advocate Stephen Itholoke bošeng kwa maung kwa phuthegong ya go sekaseka dikgang tse di amanang le ditshwanelo tsa batho kwa kgaolong ya Bokone Bophirima. Ha re utlwa Marotha ka Isara. Ofisi ya mosireletsi mono Botswana e simolodisitswe ka ngwaga wa 1995 ka gatase ga molao wa bothano wa mosireletsi o neelang ofisi eo boikarabelo jwa go thothomisa dikgang tsa go sa tsewa sente kwa madirelong, ditirong kgotsa mo malwapeng le go ntsha ditshwetso tse di lebaneng. Mo tsamaong ya nako, ofisi eo e ne ya tolosa boikarabelo jwa yone go akaretsa dithothomiso tsa kgatako ya ditshwanelo tsa batho. We are enjoined to advise the government on the ratification and implementation of human rights treaties. Re patelesega go ka gakolola puso go amogela kgotsa go fetola melao e amang ditshwanelo tsa batho. Ka re itse gore puso ya Botswana e tsaya lebaka go tsibogela dikgang tse. Re na le moalo wa maitamo a re ikaelelang go a fithelela ka ngwaga wa 2029. Objectives that we intend to achieve in line with the organizational vision and mission. Go tlhalositswe fa mo kgaolong ya Bokone Bophirima nngwe ya dikgang tse di tshwenyang e le go kgethololwa ga merafe mengwe. Re na le basarwa ba ba lebaneng ke dikgwetho tse di akaretsang dithabololo le ditshwanelo mo maung. Go le gantsi ba kgethololwa fa go ta mo dikganyeng tsa itsholelo le botsalano. Education and so forth. Makgotla mangwe a ikemetseng a na tlhalosa maiteko a bone go rotloetsa tshireletso ya ditshwanelo tsa batho. We did a petition to the British House and the NGOs and also went to the British government to advocate. Makgotla a ikemetseng a na ya kwa pusong ya Britain go ya go buelela makgotla a merafe. The resistance against the Constitutional Amendment Bill 2024, which caused its withdrawal. There's over 20 organizations that we're talking about them now that are able to raise on average. Go na le makgotla a le 20 a kokoanyang selekanyo sa $300 a ba dirisang go abela makgotla a tshwana bo Women Against Rape le bana ba letsatsi. They are able to make sure that the products that are being sold in the curio shops by women in Shakawe and Etsha. Go tlhalositswe fa tirisano mmogo ya makgotla a ikemetseng le ofisi ya mosireletsi e le botlhokwa go thusa go fokotsa dikgang tsa go gatakwa ga ditshwanelo tsa batho. Tiriso ya maranyane mo mohameng wa temothuo go kailwe e le tharabololo ya dikgwetho di le mmalwa tsa mohama o tse di akaretsang phetogo ya loapi e balemi barui ba iphitlhelang sa ba robatse. Mokamedi wa Future of Farming Re Wesley Mongwaketsi o buile seo mono ga borone go phuthegong ya Future of Farmers e neng e ngokile bana le seabe ba mohama go tswa mono le kwa lehatsheng la Aforika Borwa. A rute pego ka ke letleletse somolekae. Mohama wa temothuo mo nakong eno o tsweletse ka go kgoreletswa ke manokonoko a go hetoga ga seemo sa loapi. Le ga gone go kile wa bo o tumile ditlamorago tsa go hetoga ga seemo sa loapi, jaanong go pateletsa balemi barui go inaakanya le mehuta e mešwa ya temothuo. Fela mme ga gore ga gona se se ka dirwang ka jaana bangwe ba ba setseng ba gatetse pele mo mohameng o ba tlhalosa fa mahatshe a Botswana le Aforika Borwa ba ka kgona go henya dikgwetlho tseo go ntsha dijo tse di lekaneng. Farming is more than just a way to produce food. It is the foundation of civilization, the life bond of communities,
and a sacred relationship between humanity and the land. Yet today, temothuo ga se go ntsha dijo hela ke sesupo sa botshelo le tshwaragano ya batho le lefatshe. Gompieno botsalano ja go nna jalo bo a tlhakatlhakangwa ke dikgwetlho mo mogameng o di akaretsa tsa phetogo ya loapi. Le fa go ntse jalo re santse re dumela gore temothuo e na le bokamoso jo bontle fela fa balemi barui ba ka inaakanya le tiriso e hapegileng ya maranyane. live in a future where farmers are equipped with tools that make their work smarter, not harder. Our food systems regenerate the earth instead of depleting it. Bangwe ba supile fa balemi barui ba tshwanetse ba ithuta go tsaya ditshwetso tse di maleba mo mogameng o gore batle ba atlege. Before you can even start to farm, make sure you analyze your soil, which means you perform your soil testing. This is the first activity. The soil results e le gore nya go tla ka di analysis ya gore mbu wa gago ke mbu o mo ntseng jang. Ke ona wa go advise gore ke le mmu yo mo Botswana ko mahalape kwa or ke le ko Sorowe hanga ke ja le masoga ke tshwanna ke le mamiti. Gone are the days where we used to stay lebaka o ntse ro dirisa knapsack sprayer o dirisa bomb sprayer ra go sprayer mo famong ya gago. Gompieno we bringing drones ra re farming e khona go diragala mo nako e nyenyane o khona go sprayer mo nako e nyenyane nako e la go lala bosigo o bata dikgomo tsa go sa itse re di go kae e hitile re tsisa yanong di drone gore anong di drone a di bata dikgomo tsa go mo nako e nyenyane nako tsele tsa gore o ipotsa gore a o se bokose le gone o se bonang se setse se jile mo tshimong ya gago se heditse e hitile gompieno ana di drone gompieno di diriswa le ona go analyze mmu. Mo godimo ga moo go kailwe fa go le maleba gore balemi barui ba fetoge le dinako ba kgone go thiba diphatlha tse di nnang teng fa go sena go rojwa. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television Gaborone. Baagi ba motse wa Etsha 1 ba lela ka tlhaelo ya metsi mo motseng mme ba kopile gore ba thusiwe ka tanka e kgolwane ya metsi ka e teng sa balekane. Ba kopile se mo phuthegong ya kgotla ya modulasetilo wa khansele ya Okavango re Gaopalelo Ronald ko Etsha 1 Tiny Tsukulu. Motse wa Etsha 1 wa dikilometara tse di 32 go tswa Gumare ke mengwe ya metsi e setseng itemogetse go oketsego ya batho. Ka jana seo jaanong se imela ditlamelo tse di setseng di le teng. Tlhaelo ya metsi mo motseng o ya ama matshelo a banni ka ba sa kgone go tswelela le ditiro tsa letsatsi tse di tlhokang tiriso ya metsi. Tanka e ba thusang ka metsi go bolela e sa kgone go batlamela botlhe ke ka mo ba kopang go tsenyediwa dipompo tse morafe o ka gellang metsi mo go tsone kana ba agelwa mabolokelo a metsi a magolwane. Re kopa go atolosetsa di pipeline mo motseng le di stand pipe tse 4. Motse wa rona o godile yaanong di stand pipe tsa te di kanyana batho ga ba kgone go bona metsi yaanong ga o ka kgonagala bogolo di pipeline di tsena mo motse thata gore batho ba kgone go bona metsi. Re kopa tanka e tona tanka e re dirisa e kananyana. Mogolwane wa khamphane ya metsi mo Okavango Re David Moroka o tlhalositse fa madi a sa lekane go ka rekela motse wa Etsha 1 tanka e kgolwane ya metsi. Madi a neng ra sekaseketse gone gore re ka dirisa gore re direle tanka e ne le 1 million. Mme kana mo nakong tsa gompieno ditanka tsone tsa metsi tse di a tura diso ka gore tanka ra gore o bone tanka ya boleng yo bo rileng ya tlhotlhwa e siameng go batla madi a tsama go bo 2.5 million go a godimo mo go rang gore a re ne ra betse ga tla gore re kwana ka re thusang ga se madi one a gore a ka risa gope. Project ga iyo ka mabaka ona a sa tswa go bua ka tanka ke dumela gore ne le lebile project e sente ya tanka malobane ke bua le honorable kere project ya tanka hanga o kana le dithata tsa gore ke nse taelo e ke reng mo mading a CCP ya gompieno ke hi project e re ka e dira ke ngwa tsene ke ta di supa gore nya tse a re togeleng tse dingwe re dire project ya metsi ka hawa wa ka sa hitale ke ta lenela magalambe le molile le ntiletse gore ha hitate ka re dumalane mo mogalemo gore itara a tswa kwa o ta hita jana gore a bone siemo mme ha sa hiteo le ntiletse gore ka mosa bue le tato go bona siemo gore a kgone gore go baakanya.
Mo dikganyeng tse dingwe banni ba motse wa Etsha 1 ba kopile go bankanyediwa tsela e tsenang mo motseng go tlhofofatsa metsamao ya bone. Tiny Chukudu, BTV News, Etsha 1. Re ntse re a letsone mo palamente wa kgaolo ya Joining Mabutsane re omphemetse kwapa o go thile borre go nna sekao sa boeteledipele mo malapeng a bone ka go ikaega ka lerato, tlotlo le neelano. O buile se mo phuthegong ya kgota kwa motseng wa Itholoke kwa neng a ile go lekola banni mme a gatelela thata gore kaedi ya borre ke yone ka hemang tsukatsukano le tole molao mo lehatsheng leno. Emmanuel Rapoa ka dintlha. Motse wa Itholoke o di kilometara di le 5 fela go tswa mo go Akakea me banni fa ba ikaegile thata ka temothuo bangwe ba nnile lesego go bona mafulo a matalana mo mafelong mangwe. Fela dingwe tsa dikgang tse di santseng di tshwenya fa e boele tlhaelo ya ditlamelo dingwe jaaka metsi le go itseela molao mo diatleng ga banni bangwe. Re tshwanetse re itshekatsheke re ipotse gore re latlhile tsamaiso ga kae. Rre ke tlhogo ya lelapa o tshwanetse go tlamela motho wa mme hela jaaka ba ebile lone e ne e tlhalosa o tshwanetse go tlhokomela ba lelapa la gagwe mme jaanong mo bogompieno borre setse e nna jaaka e kare ke dira mo bathong ba bomme go ba go nna le yone ya metsi yo lo banang didiruduru di eme jana diruduru tse di na le ngwaga tse 3 mo parlament mme ebile malwa ke utlwa ke tsone motho o na bua na mpolelela go le nnete are batho ba ba okeleditse ka go ema ka November jaanong le gore metsi re a go a bona leng ga rena mapodisi ga rena bodiredihala jo bo botlhokwa jo bo ka bong bo le kahano ka lebaka la boroko. Mme banni ba solofetse gore dikgang tsa bone fa di ka tsibogelwa botshelo bo ka nna botoka. Rona matlastara ke gore ha ke zure mapodisa ha ke zure re leohile go le kae a re ipuela mo Itholoke ka re setse re dilwe mapodisa re le matlastara ano setse re tshaba morago bong ka re wa raba sola peile borotho ba tlastara ka November, January, December mme a se ke bone payment ya me ke kopa gore lo ntsamele ko mapodising ba nnele ditsame. Dingwe tsa dipotso tsa tsibogelwa jalo mme a se suriti se le teng go ra gore go tla bogole botokanyana mme re sologetse gore mokwalo o ka nwa gore gana go engwe le engwe o ile gore o tla bo re bola gore di security di engage mo makgoteng a rona jaaka ha re na le dikatakata tsa council gongwe tla re ha re ntse re lwa gore bogolo e gazetiwe mme e nne nngwe ya ditsela tse leng gore ha re bua ka first priority ya ditlhabololo ke ne ke akantse gore tota ke akanya gore ka nna yone tsela ya ntlha. Mo diemong tsa botshelo tse di pitlaganyang banni ba rotloeditswe go sa itlhoboge mme ba tsepame mo go tse di molemo tse di ka ba rudisang go ka ipelega. Emmanuel Rapoa, BTV News, Itholoke. Dikgang ke tsa BTV News ra tswelela le kalana la Motor Vehicle Accident Fund le tsweletse ka go rotloetsa ipabalelo tseleng le go tlhomamisa fa go na le tirisano mmogo gareng ga bakgweetsi ba tsamaya ka dinao le bapagami ba dibaesekele ba MVA Fund ba ne ba tshegeditse mabelo le mogwanto kwa Francistown ka maiteko a go anamisa molaetsa wa go fokotsa dipalo tse di golelang pele tsa batsamaya ka dinao le bapagami ba dibaesekele ba ba latlhegelwang ke matshelo ka ntata ya dikotsi tsa tsela. Bethane Mando. Toropo kgolo ya bobedi e nehetetse ka batho mo mebileng le bapagami ba dibaesekele ba ba tsileng fa ka maikaelelo a go nna le seabe go rotloetsa ipabalelo tseleng mo go bao ba iseng bakgweetsi ba dikoloi. MVA Fund ba simolotse lenaneo le ka ngwaga wa 2023 kwa Mogoditshane mme ngogola ba lisa kwa Gaborone morago go lemoga fa ba tsamaya ka dinao le bapagami ba dibaesekele ba latlhegelwa ke matshelo mo ditseleng. Mme jaaka ipabalelo tseleng e le maikarabelo a bothe lekalana la MVA Fund le ne la tshwaragana le Botswana Cycling Association ga mmogo le Fearless Fitness Club go hetisa molaetsa. On average, Botswana loses 400 lives annually to road traffic crashes.
with pedestrians now ngwaga le ngwaga le hatsela Botswana le latlhegelwa ke matshelo a batho ba ka tshwara makgolo a mane ke gore 400 mme mo palong eo selekanyo sa 30% mo lekgolong ke ba tsamaya ka dinao fa e sale ka ngwaga wa 2019 dipalo tsa batsamaya ka dinao ba latlhegetswe ke matshelo mo dikotseng tsa tsela di oketsegile go tswa kwa go 21% go nna 32%. Ka ngwaga wa 2024 re kwadise batho ba ba tlhokagetseng mo dikotseng tsa tsela ba le 342 mme mo palong eo ba tsamaya ka dinao ba 110 fa go tlhokafetse bapagami ba dibaesekele ba le 7. 17 pedestrians sustained serious injuries, while there were 83 minor injuries. Ratoropo ya Francistown re gaone majere a re toropo kgolo ya bobedi e thoka methale e tshwana le e go gakolola bakgweetsi gore ba tsamaya ka dinao le bapagami ba dibaesekele le bone ba na le tshwanelo ya go dirisa ditsela ba se mo diphatseng tsa go thulwa ke dikoloi. This event tiro e dirisiwa go itisa molaetsa wa ipabalelo tseleng go babalela badirisi ba tsela ba e seng bakgweetsi ba dikoloi mme ebile e totomatsa fa go dirisa tsela o se mokgweetsi e le tshwanelo ya gago e tshwanetseng ya somarelwa and collective commitment to safety. Mabelo a ne a tshegeditswe ka sethogo se se reng o bonwe o babalesege botshelo jwa gago bo botlhokwa mme NVA ba dirile tiro e pele go simolodisiwa beke ya ipabelletseleng ya lekgotla la ditšhaba e tla tshwarang kgwedi eno e le 12 go wela e le 12. Bethany Mandu, BTV News, Francistown. mme wa dingwaga tse di 32 yo neng a tlhokagala sena go bolawa ko Namibia kgwedi eno e le malatsi a le mararo o letse a bolokilwe mo potsoletsong le kgaitsadie re Taetso Paulino o supile ha moswi a na ile Namibia go ya go tsaya ngwana wa gagwe yo neng a le kwa Namibia ka malatsi a boikhutso dikolo di tshwetswe ha ta tlhokagala ka Saterta ga phakela around bo 10 o'clock ke ha ke amogela mogala o supa gore ba bone mmele o wa mongwe go lebega ile ke o lebogile mo tsele o supa gore o ka tswa bolailwe mme re heletse ra roma botsadi bongwe gore bote boete go a go thola mme ha ba tsena kwa ba ithalo re mmele ke ene ke o lebogile ka nne mpe ke go kgaborisetse ko Somalia motho wetso pele ga re di garela batho ba feta 7 ba tlhokafetse kwa Mogadishu ka ntlha ya merwalela e dirileng gore malapa a feta 200 a latlhegelwe ke magae a bone. Merwalela e simolotseng mo bosigong jwa la botlhano e ne ya senya matlo a roba bongwe le go senya ditsela tse di tona di le 6. Batho ba le babedi ba ba tlhokafetseng e ne le bomme. Pego ya lekgotla la ditšhaba e tlhalosa gore batho ba fetang 45,000 ba amilwe ke merwalela ko fa e sa le kgwedi ya Moranang e simologa. Mafatshe a kwa botlhaba jwa Aforika ke mangwe a mafatshe a mo kotsing ya go ka amiwa ke maemo a bosa a sa iketlang. Go motho etso re go tshameka tla ke go leboge kgaitsedi a ke kgomotsego ka dikgang tseo tse di tlhapileng tsa Setswana tsa nako eno mme motswana wetsho re tsene mo go tsa metshameko tsa nako eno ke bidio hela go city ke aga kwa mme re di rulagantse jaana International Master Providence o a tlhotse le Women Candidate Master Laone Mashoboro ke bone bo mampudi ba kgaisano ya Metropolitan National Chess Championship ya monongwaga e neng ya bokhutlong mo tsatsing la maabane morago ga malatsi a mane o a tlhotse o fentse letlhakore la borre mme a ikgapela 11,000 pula fa Mashoboro ene e nile mofenyi ka go bomme a ikgapela 9,000 pula a re utlwe Kgomotso Sefako.
International Master Providence wa thotse o simolotse kgaisano eo Masheta a tsaya ketapele ya dintlha di le 4 le sephato morago go fenya metshameko e le 4 le maleka a le mangwe mo ditikologong tse 5 tse di tshamekilweng mo malatsing a mabedi a ntlha. A tswelela fela jalo go fitha mo tikologong ya bofelo ka Sontaga go ka dira dintlha di fera bobedi go gapa sejana sa gagwe sa bofera bobedi. Mme mabobedi a fentswe ke ga City se betela fa go fone Kobe a tsera boraro. It was more like a race, basically. I mean, there was one guy on my back, so I had to race and run a little bit faster than him. Yeah, well, but after all, I still managed to make it with 8 points. Le thagore la rona go ne go tshwana le mabelo jaaka motshameki o fetse maemong a bobedi a nang pele ka fata se ga kgatelelo ebile kwa bofelong re kgaogangwa ke sephato sa ntha. Fela ke ne ka kgona go fenya kgaisano e le a mea bofera bobedi. Mo kgaisanong e ke lemogile gore go na le batshameki ba botana ba ba Masheta ebile ba tshameka sentle. Ke lebogela ba Metropolitan ka kgaisano e ka gore ke yone e tona e ntshang batshameki ba tlhwatlhwa ebile e thusa batshameki ba botana go gola. I would like to thank Metropolitan for hosting this, perhaps one of the strongest tournaments in our nation at the moment. And this, yeah, it's really helping also to bring the young ones, and like this is like the elite that they want to play at. So it's a nice way of growing from grassroots level and all the way so that the young ones can be able to compete with the best as well. Mofenyi wa bommela o ne Mošoborolene o ne le kgaisano e Masheta jaaka na kgona go dira dintlha di supa go tswa mo diphenyong tse 6 le maleka a le 2. Maemo a bobedi a tserwe ke Maya o timile fa a molemo mosweu a tsere a boraro. The competition was really tough. There are a lot of strong players and it wasn't easy getting here, but I was able to play my games and win them. I also shocked myself. Kgaisano e ne le bokete ka gore go ne go na le batshameki ba selebe go se se kwa godimo. Ke tshamekile bonte fela thata go gaise jaaka ne ke solofetse. Ke fenya metshameko ya meantha e meraro mo go neng ga ntisa moko fela thata go fita kwa bofelong. Keep on going till now. Kgaisano ya monongwaga ya Metropolitan National Chess Championship e ne e tsene ke batshameki ba le 20 ba le 10 mathakoreng otlhe a borre le bomme mme ba tshameka ditikologo di fera bongwe mo malatsing a le 4. Khomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Me fartso mo tsa chess re tsena mo tsa kgwele ya dinao setlhopha sa security system se fedetse kwa legatong la se ka mangkgaola kgang a kgaisano ya Orange FA Cup morago ga go padimola sa Holy Ghost ka dino di le 4-3 morago ga thago ya di-penalty. Motshameko o ne o tshamekelwa kwa lebale la Royal Area kwa Tlokweng ka tsatsi la Matlhatso mme Pako Sterek o tshotse dintlha. The Alarm Boys ba simolotse karolo ya ntlha ya motshameko yo bokwanyana ba retelelwa ke go lomagana jaaka makawana a Holy Ghost ba ne ba ba kgarakgatsa lebala lotlhe fela maiteko ao a Holy Ghost a go ka iponela nno mo karolong ya ntlha ya motshameko yo a itasefololetse ya re mo metsotswaneng ya bofelo ya tlaleletso ya karolo ya ntlha le kawana la ga Field Ntshekisango setlhopha sa Security Systems a dira tlhaselo ya maemo a kwa godimo ano sa nno ya ntlha ya motshameko o go netefatsa fa ba ya go ikhutsa ba tshwere ketapele ya nno go lefela. Karolo ya bobedi ya tla se pharologano le ya ntlha Security Systems le bone jaanong ba neng ba tsentse ditlhaselo fela makawana ba Holy Ghost ba gana nya ya banyana ba ipusolosetsa le bone mo motsotsong wa bofelo wa tlaleletso ya karolo ya bobedi ba nosa ka thago ya Athababusi go netefatsa fa motshameko yo o ya kwa thagong ya di-penalty. Systems ba supa maitemogelo a kwa godimo ba fenya motshameko yo ka kakaretso ya dino di le 4 go tse 3 tsa Holy Ghost. We should not have considered in the first place. Composure was the order of the day. But after conceding, we knew we could come from behind and... Sanka, ga ra tshwanela go ka bo re nositswe. Mme re ne re itse fa re ka boela mo motshamekong. Ka re ne re lebile tshameko e re supile mo karolong ya ntlha. Thago ya di-penalty tota ke lesego. E ne e se tsatsi la rona. It's a matter of luck. We trained penalties. All these players who missed penalties never missed penalties. We could have killed the game more, especially early second half. But we left it hanging there up until we made a blunder and they converted. Re ka bo re fentse motshameko yo mo metsotsong ya ntlha ya karolo ya bobedi mme re reteletse go dira seo ka jalo ba re otla ke setlhopha se supang tshameko e kgolo thata ga ba goroga fa ka lesego ke tla tsa tse dintle go yempele. But I can only congratulate the boys and we look forward to the next game.
phenyo eo ya security systems e netefaditse fa setlhopha seo se gatela pele mo loetong la bone la kgaisano ya Orange FA Cup ya monongwaga. Pako Sterek, BTV Sport, Tlokweng. re ntse re le mo go tsa the Orange FA Cup no e le nngwe ya karolo ya ntlha ya ga Ronald Mayanga e tlhomamisitse fa setlhopha sa Matebele FC se iponela phatlha kwa se ka makgaola kgang ya kgaisano eo ka go fapha sa Motsheganong Chiefs ka no e le nngwe go lefela. Kukantshu e ne e konetelela jalo ditlhopha tse nne tsa bofelo tsa go tlatsa sa Security Systems VTM le basireletsi ba kgaisano John Galaxy tse le tsone di fetetseng ko motsatsing la matlhatso. A re bone dintlha kgolo jaanong magareng ga motshameko wa Motsheganong Chiefs le Matebele. Pero bona captain Shidolo the Namibian wa go tsa ka lotho la mocha o romela mo karolong ye kotsi Manyanga. Wow, what a touch, what a lovely touch go tswa mo go Ronald Manyanga a nela jalo ba Matebele FC no ya ketapele ga ile tau ya tswala tota o tule fela ka mosimo wa lotlo wa washa go ka motlhalosa jalo gore re gologile rona ba Kukantshu o tla tshela ko pele. What a delivery, what a touch, what a lovely touch. First and foremost, let me congratulate the opponent. I thought they were so efficient in their performance and what they wanted to do. They were very clear. You could tell they just wanted to score a goal and just close shop, and they did that. For us, I think today we never got going. We never got out of the first gear, to be honest. I think we played in the same tempo, same intensity from the first line until the last line. I don't know, something wasn't just correct. We carried out our game plan. We came here to win the game. This could have been a final, two good teams. So you just have to win the game. You have to get into the next round, and that's what we've done. Me re sale mo dikganyeng tseo tsa Orange FA Cup kgogo ya ditlhopha tsa bofelo tsenne tse di tsweletseng kana tse di hetetseng ko pele e ne e le tse dirile mo tsatsing la maabane morago ga motshameko wa Motsheganong Chiefs le Matebele FC. Me ditlhopha tseo di bona jalo basireletsi ba kgaisano John Galaxy ba tla bo ba amogela setlhopha sa Matebele fa VTM yone e golagantswe le setlhopha sa Security Systems. Motsona wetso pego eo e re tlisa ko bokhutlong tota pele ga re ya ko bokhutlong go na le tse dingwe tse di amanang jalo le motshameko wa volleyball e ne le gore setlhopha sa bomme sa BDF 6 Volleyball Club ke bona ba mampudi ba leki ya Botswana Volleyball Federation morago ga go padimola sa Police 6 ka disete tse tharo go elengwe mo motshamekong o neng o rokotsa lethe kwa mabaleng a SSKB kwa mogoditshane mo tsatsing la matlhatso mme tshepo ke himile o na le ko Ditauga di jaaka Police 6 Volleyball Club ba itsege ba simotse motshameko o ka lebelele kwa godimo ba go gonya dintlha bomme ba masole go tlakoreng le lengwe ba ske ba ipona tsapa ba lwa ka gotle go boela motshamekong fela ga re tela Police 6 e laola motshameko ya re seteo e lebile go motsubo BF 6 ya boa kwa morago go iphamela ka 25-21 ditauga di ba iphuta betlhala mo seteng ya bobedi ba tsa taolo ya motshameko ba tswela ka tshameko entle ba sogose bomme ba BDF 6 go gapa seteo ka 25-22 mo seteng ya boraro BDF 6 ya tla itumile molomo wa tlase ba supa maitemogela kwa godimo go tsaya ketapele Police 6 le bone ba gana ba betsa ba tshwere ka diatla ba bolotsa ditlhasela fela tsa seke tsa ba ungwela BDF 6 e fenya seteo ka 25-23 go tsaya ketapele ya disete tse pedi go eleng bomme ba BDF 6 ba tswela ka tshameko tle mo seteng ya bone ba e fenya ka 25-15 go gapa motshameko ka kakaretso ka disete tse tharo go eleng ya Police 6 motshameko wa gompieno go hela ha ke setse ke batla gore ke tlhamalle e ne le project e le gore sa le re simolotse dingwaganyana di ka nna pedi ga morago ga le gore re tshwanetse gore re tsose leina la BDF 6 especially team ya bomme ha o ka la tlhoko di zone 6 tse pedi re hela mo di quarter final mme go ga tenne go sa reje se monate beginning of this season we ipolela gore no we need to do something re na le potential go shota ha kae mongwe le mongwe ba ipolela gore no this time around we are going to win each and every game as for ya game ya gompieko e ne le tactical e ne e kgona go nna slow nyana hale but rona ne re itse gore ne re itse di weak points tsa bona service ya rona ke yone ne re berekela ha go leng botlhokwa teng gore ba ska ba tshameka the strong points ba ne mo ile gore ke center a go tsamaya ka re tle re plan ka teng re la thile go gongwe re ntse re tsweletse re tshameka ha o ka ela tlhoko first set we didn't play very well but second set ne ra boela mo motshamekong we went back
regroup ra bankanya our mistakes ra tshameka sentle ra kgona go wina second set third set ya le yalo lone approach ya rona ne isiame re simolotse sentle and re tswa go latha set ya towards re tshwantse re heleletse motshameko our decision making mo seteng ya boraro ene se one sentle hela re tshwantse re heleletse ha ne re wina that set re ka be re bua mahoko a sele go mpele ka fa letlhakoreng la borre ga bo kopandisela mmapa bafenyi ba ke police 6 le BF6 police 6 na fenya motshameko o ka disetse tharo go tse pedi mo motshamekong o ne o tlola ditlhase jaaka tlhopha tseo di ne di itana ka noga yupa tshepo ke himile BTV Sport mogoditsane o tsara ba tshone re di go tsholetse ka kgetsi mme di wela ka tsela entseng jalo tsa nako ya bosupa mo the day break ya ke le ba kgaitsedi ya ke le bonye ba bitse go ka thusa yo ena na re la dikgantse ka puo ya diatla tse di tla latelang ke tsa nako ya roba bobedi mme di tla go wena ka puo ya Seesemane lenaneo la the day break le a tswelela mosong ono. Good morning.